nibyo ibe byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye nabasuje mbahaye ikaze bifurije kugubwa neza kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025 aho turimo tugenda tugana ku musozo w'uku kwezi kwa 11 ukwezi gusatira ukwa nyuma no kuvuga kwa 12 cyangwa se ukuboza gusoza uyu mwaka w'2025 ari niyo mpamvu babwira nti mukande subscribe cyangwa se sabone mu byukuri dusoze uyu mwaka byibuze turi mu mirongo kwana mudukurikirana no benshi ndababwira nti muri sho kugenda mukanda subscribe ari nako natwe tugenda tubategurira amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ekuwundi ku bakunzi kandi ba Legion Info cyangwa se Bosco umutaramu cyane mwese mbaye ikaze mu gihe kandi mvuga nti abataramu kazi inshuti banwanyi bavandimwe muri mu bice bigiye bitandukanye yaba kure mu gihugu cy'u Burundi yaba kubari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubari mu gihugu cya Uganda ndetse no kubari mu gihugu cy'u Rwanda mwese mbaye ikaze kandi bifurije kugubwa neza ubwo tukaba tujya gukurikirana akantu ku kandi kuri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se bivugwa hano mu karere ka Afrika ibiyaga bigari nk'ibisanzwe ariko twibanda ku ntambara ikomeje kurangwa ndetse no kugaragara hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nagutinda rero munyemerere babwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tujye kuba twagarukaho muri iki gitondo. Ni mugiye mbibutsa ko inyunganizi igitekerezo cyangwa se imitima ubisanga muri komenti naho kandi link nanone kugeza muri group yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere. Mbisuremo group yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere uza kwireba muri comment ya mbere tuba twapinze niyo ikugeza mu byukuri muri group yacu ya WhatsApp. Icyo kintu nizere ko mu byukuri mwamaze kuba mwakimenya kabisa. Rero amakuru tujye kuba twagarukaho n'ubundi aragaruka kuri mwe bikomeje kugenda bijya mbere. Ikibazo cyakomeje kugenda gikura, ikibazo cyakomeje kugenda gihindura ishusho isura ndetse nuko ibintu bihagaze kugeza kuri uyu munota. Ati niba uyu munsi dufite igabanuka ry'urutonde ku rutonde rwa RSF biterwa n'ibikorwa bya 23 mu byukuri bigana ku buryo bwo gufashwa n'u Rwanda. Ibi bikaba byavuzwe na Patrick Muyaya, uyu nkubwira ko ari umuvugizi wa guverinoma ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho kandi Madame Bintou Keita, umwe mu bayobozi bakomeye cyane hano mu karere ka Afrika ibiyaga bigari cyangwa se bari bakomeye cyane, uyamaze gusezerera akaba mu byukuri agiye kuva kuri izi nshingano. Kandi ibi bikaba bigiye kuba mu rwego rw'ubwegure. Ese bifite ingaruka bishobora kugira ku mutwe wa 23, bifite ingaruka bishaka kugira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ndetse n'ifungurwa ryacyo. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho muri aya makuru. Kandi dugufite n'indi nkuru y'umwihariko cyangwa se nza kwita iy'umwihariko, ni ku byavuzwe na Perezida Kagame. Leo Habyarimana avuga ko nta kibazo abona mu kuba umuryango wabo uvugana na Tshisekedi. Umbabarire iyi nkuru nuze kwicikwa wa muntu we, nuze gucikwa ibiri muri iyi nkuru kuko niby'ingenzi kuri buri umwe wari wese, kuri buri munyarwanda, buri umwe wari wese uri hano muri aka karere ka Afrika ibiyaga bigari. Indi nkuru yutirwa cyane, bamwe mu baperezida ba hano mu karere ka Afrika ibiyaga bigari ngo baba bazerekeza i Washington DC ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se kukuboza, ubwo Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame bazahura ku meza y'ibigano bagashyira umukono ku masezerano aganisha ku kurangiza ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Bamwe mu bahabwa amahirwe harimo Perezida wa Kenya. Perezida wa Kenya ari mu bahabwa amahirwe. Ese ku bijyanye na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wanatanze icyifuzo we byabihagaze bite? Murarikire rero kuza kubikurikirana kugira ngo umenye kila kintu uko gihagaze ku bijyanye n'ingingo. Turanyarukira no mu bice byakomeje kugenda byumvikanamo amasasu hano mu ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Nta gutinda reka twisukanure tureba kuri iyi nkuru ikomeye cyane yaba abaperezida bagiye kwerekeza hariya muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabizi mushishikajwe muri benshi n'iyi nkuru.
muri benshi mu bitegereje mushaka kumenya ese ni bande Prito ni bande baza kwerekezayo, dore ko nanjye ntakubeshya mu by'ukuri ndi umwe mu bari bategerejanyije amatsiko bamwe mu baperezida bashobora kwemezwa mu kujya kwitabira igikorwa cyo gukurikirana ariya amasezerano rutura. Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, nta wundi ni Dr William Samoei Ruto, ari mu bazitabira umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro ya nyuma ya Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo rwose ugomba kuba wabimenya, ibyo ugomba kuba wabimenya rwose 5 ko bigomba kuba byabaho. Ikinyamakuru African Intelligence cyatangaje ko uyu muhango uzahuza Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Congo uzaba ku itariki 4 Ukuboza cyangwa se z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025. Aya makuru yatangajwe nyuma yaho tariki 27 Ugushyingo Perezida w'igihugu cy'u Rwanda abwiye abanyamakuru ko umuhango wo gusinya aya masezerano wateganyijwe mu ntangiriro z'Ukuboza kandi ko yiteguye kujya i Washington. Ati amakuru yatangajwe nyuma yaho tariki 27 Ugushyingo Perezida Kagame abwiye abanyamakuru ko umuhango wo gusinya aya masezerano wateganyijwe mu ntangiriro z'Ukuboza kandi yiteguye kujya i Washington. Na Felix Tshisekedi nawe yagaragaje ko yiteguye ubwo ari mu ruzinduko muri Serbia ku itariki 28 Ugushyingo. Tshisekedi nibwo yabwiye abanyekongo baba muri iki gihugu ko azajya i Washington nk'uko byatangajwe, ariko ko nta bufatanye buzabaho mu rwego rw'ubukungu mu gihe ibibazo by'umutekano bitarakemuka. Ngira ngo urimo urumva icyo kintu kabisa, urimo urumva icyo kintu. Abakuru b'ibihugu byombi, uw'u Rwanda, uwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bose bariteguye, bari ready cyane gukurikirana iyi dosiye kugira ngo bamenye uko mu by'ukuri ibibazo biza bihagaze. U Rwanda narwo rwagaragaje ko amasezerano y'amahoro agomba kujyana n'ibikorwa bifatika byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR maze imyaka myinshi uhungabanya umutekano w'akarere. Ikinyamakuru cyasobanuye ko Ruto azaba ari Washington nk'umuhamya w'aya masezerano kandi ko azaherekezwa na Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateguje ko umuhango wo gusinya amasezerano uzitabirwa n'abantu benshi barimo bahagarira ibihugu byo mu karere, Katari, Togo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibyo bihugu byose bizaba bihari, icyo cyo ugomba kuba wakimenya. Hanyuma mu yandi bakuru twita imwe mu nkuru zakomeje kugenda zicaracara cyangwa se mu by'ukuri zibazwaho na benshi hano muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ntashobora kuba narekuriza imikoro cyangwa se nasohoka muri studio za Region Info nakubwiye ni inkuru ijyanye n'umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu yabwiye BBC ko nta kibazo kirimo habaye hari wo mu muryango wabo wavugana na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyuma y'uko perezida w'u Rwanda Paul Kagame ashinje uwo muryango kuba mu mugambi wo kugira nabi ubutegetsi buyoboye igihugu cy'u Rwanda kugeza uyu munsi. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuwa 4 atamuvuze mu izina, perezida Kagame yashinje umwe mu bahungu ba Habyarimana n'abantu barimo n'abahoze ari abategetsi muri leta y'u Rwanda iriho ubu kuba umugambi bahuriyeho n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukora mu burasirazuba bwa Congo. Mu kiganiro kuri telefone na BBC News gahuzamiryango dukesha inkuru, Leo Habyarimana umwe mu bahungu wahoze ari perezida Habyarimana ntiyakanye cyangwa ngo yemeze ko hari uwo muryango wewe cyangwa se wabo wavuganye na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi, yongera ko ari kubwo gushakira ubumwe abanyarwanda. Uyu muhungu Leo ntiyavuze ko mubo umuryango wabo wavuganye nabo harimo na FDLR. Yagize ati tuvugana n'abantu benshi, twavugana na perezida Tshisekedi cyangwa se tutavugana nawe, ndumva ibyo nta kibazo kirimo, ntabwo ari ibintu umuntu yakwirirwa anatindaho. Abajijwe kubisobanura neza yagize ati ikintu ngewe nakwemeza nuko abantu abari bose tuvugana ku byerekeye u Rwanda tuvugana nabo turi gushakira ubumwe abanyarwanda, turi gushakira amahoro abanyarwanda bose kandi
turi gushakira ubutabera abanyarwanda bose. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Kagame yavuze ko umuryango wa Habyarimana ubwo yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru w'ikinyamakuru La Croix cyo mu Faransa, uwo munyamakuru yabajije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kagame icyo atekereza ku kuba dosiye iregwamo Agatha Kanziga umupfakazi wari Perezida Habyarimana bishoboka cyane ko iteshwa agaciro mu nkiko z'Ubufaransa n'isano cyangwa se ijambo uwo muryango nk'uko uwo munyamakuru wa La Croix yabivuze ushobora kuba ugifite kuri FDLR binyuze muri Kinshasa. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagize ati bifitanye isano harimo no kugabanya isura mbi nyayo FDLR. Yagize ati mu gihe cya vuba ahagishize mu mezi ashize turabizi ko umuhungu umwe mu bahungu Habyarimana hamwe na bamwe mu bantu bahunze bavuye hano hagati aho baba i Burayi muri Amerika bakora muri umugambi wa FDLR ndetse bashatswe bahabwa amafaranga ndetse bakomeje gushinga ibintu binyuranye bayobowe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we ubwe. Turakurikira tubona inzinduko nyinshi bagira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, ndetse dukurikira ibikorwa bishobozwa kujyamo birimo n'abahoze ari abategetsi muri leta y'u Rwanda bahunze nko mu myaka 20 ishize. Rero ibi bintu ushobora kubihuza ubona FDLR ihishirwa n'abategetsi bamwe i Burayi n'ahandi, nuko ukabona umuryango wa Habyarimana abantu bagize uruhare mu byabaye by'amahano nk'umugore we bari mu nkiko, dosiye igafatwa uko ibyo bihugu bikomeye bibigennye. Ubucamanza bw'u Rwanda bushinja Agatha Kanziga ko we n'abari bakomeye mu gisirikare na politike bari hafi y'umuryango wa Perezida Habyarimana mu kiswe akazu aribo bari nyuma y'umugambi wa jenoside yabaye mu 1994. Agatha Kanziga yakomeje kubihakana. Muri Gicurasi cyangwa se mu kwezi kwa gatanu y'umwaka, abacamanza bo mu Bufaransa bafashe umwanzuro nyuma wajuririwe n'uruhande rumushinja wo gushyira iherezo ku maperereza kuri Kanziga mu myaka 82, bavuga ko agaragara atari nk'uwakoze jenoside ahubwo neza nk'uwahohotewe kubera igikorwa cy'iterabwoba cyakorewe mugabo we ubwo indege yari arimo yahanurirwaga yitegura kugwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali mu ijoro ryo kuwa gatatu ku itariki 3 Mata ukwezi kwa 4 mu 1994. Ihanurwa ry'indege ryahitanye abari bayirimo bose bari hafi ya Habyarimana ndetse n'uwari Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira, rifatwa henshi nk'imbarutso ya jenoside yaciwemo abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye ubwicanyi. Mu kiganiro n'abanyamakuru Kagame yongeye ati ubundi kumva abantu babaza bati FDLR igizwe n'abantu bangahe? Ati iyo twinubira FDLR abajenosideri mu by'ukuri si no kubinubira ubwabo bonyine, bongerewe imbaraga bashobozwa gukora kubera gukorana. Urugero na leta ya Kinshasa cyangwa abategetsi bamwe b'u Burayi batuma ibiba ubundi amaherezo bakabipfobya ku mugaragaro. Umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabaye mubi, by'umwihariko kuva mu mpera z'umwaka 2021 ubwo intambara yongeraga kubura hagati y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe w'inyeshyamba 23 y'irwanya. Leta y'u Rwanda yakana ko rwohereje ingabo ibihumbi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha umutwe wa 23 nk'uko bivugwa na leta ya Kinshasa n'umuryango w'abibumbye, ikavuga ko yafashe ingamba z'ubwirinzi. Mu gihe cyashize Kinshasa yavuze ko nta gahunda ya leta iriho yo gukorana na FDLR ndetse iburira ko umusirikare wa FARDC uzafatwa akorana nayo azabihanirwa, isaba abagize uwo mutwe gushyira intwaro hasi. Gwera mu kwezi gushize FARDC yatangiye gufatanya na MONUSCO ibikorwa byo gushishikariza abo mutwe wa FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyikiriza bagacyurwa mu Rwanda. Amerika nayo ikomeje kuyobora gahunda y'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agamije kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Leo Habyarimana avuga ko mu muryango wabo umuntu avugana n'abantu benshi ari gushaka ukuri ku byabaye ku mubyeyi wabo, ati ku mubyeyi wacu kuko nibyo byateje ikibazo mu Rwanda kandi akaba ari nabyo abantu bari kugenderaho kandi ari nacyo kintu cyangombwa kigomba kuzana amahoro mu karere. Yagize ati nabo muri icyo gihugu cyo muri Kongo umuntu ashobora kuvugana nabo kuko hari impunzi umuntu aba
aganira nabo kuko dushakira gutabera abanyarwanda bose, nawe kuvugana nawe Kisekedi rwose umuntu abonye uburyo yavugana nawe, ariko nge ndi kuvuga ku giti cyanjye, umuntu abonye uburyo avugana nawe hari igisubizo yatanga, umuntu yavugana nawe numva nta kibazo kirimo. Aho rero yavuze ko nta kibazo kirimo kuba yavugana nawe mu by'ukuri rero mw'abantu mwe. Hanyuma rero kamubwire ko makuru akomeje kugenda amenyekana kugeza kuri uyu munota. Abasirikare bagize uruhare mu bikorwa byo kurwanya ishyamba z'umutwe wa 23 ku murongo wa Shabunda Nzibira muri Kivu y'Amajyepfo, mu by'ukuri bashyigikiwe n'abaturage. Ibi byari mu ruzinduko rw'abasirikare rwakozwe n'umuyobozi w'ishami ry'ibikorwa bya Skora ya kabiri y'Amajyaruguru ya Kivu, Colonel Kisembo Isingoma Benjamin, nk'uko byatangajwe na Lieutenant Nyarubemba Meya Jerime Plutôt, ntabwo ari Jerome ni Jerime, umuvugizi w'urwego rukora ibikorwa bya Skora ya kabiri y'Amajyaruguru ya Kivu. Ngo uruzinduko rw'ubugenzuzi rwabaye ku itariki 27 Ugushyingo 2025. Ibi yabisobanura agira ati Colonel Kisembo Isengoma yagiye aho bita mu Nkokwa na Nyombe kugira ngo yongere imyitwarire y'abagabo be ahantu hose. Yategetse abakomando kwita ku bagabo babo no kubahiriza amategeko agenga imikoranire ya gisivile. Ati tubutsa ko imirwano hagati y'inyeshyamba za 23 n'abasirikare ba FARDC ishyikiwe na Wazalendo byagaragaye mu midugudu imwe n'imwe ya Mwenga ndetse na Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo nabyo ni iby'urugamba nabyo bitoroshye ari muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa kankubwire ko kugeza kuri ubu ngubu imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gutuma bigaragara ko hari n'ishusho z'ibirego bishya bishobora kuburwa cyangwa se amadosiye mashya ashobora kuba yaterurwa agasuzumwa. Ibi nanone byasabye benshi gukurikirana ubusesenguzi ndetse no gukomeza kubana natwe. Ni Bintou Keita uyu yasezeye ku mirimo ye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ubufatanye mpuzamahanga, Francophonie n'Abanyarepubulika Demokarasi ya Kongo ba mu mahanga, Tracy Kaikwamba Wagner yakiriye kuwa gatanu tariki 28 Ugushyingo 2025 Bintou Keita uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ruzinduko rwo gusezera no kurangiza inshingano ze mu gihugu, aho yari kumwe n'abamwungirije Bruno Lemarque ndetse na Viviane Van de Pierre. Mu kiganiro bagiranye, impande zombi zagarutse ku gukomeza uruhare rw'umuryango w'abibumbye mu gufasha Repubulika Demokarasi ya Kongo no gukomeza kw'inkunga ya MONUSCO. Bintou Keita yagize ati turano ku cyumweru ndaba mvuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi nyakubahwa minisitiri yabishatse kugira ngo tubashe gusezeranaho, ariko nanone sinavuga ko ndabasigiye burundu kuko umuryango w'abibumbye MONUSCO uguma hano binyuze mu ikipe iri hano no mu yindi itari muri iyi nama. Bazakomeza gushyira mu bikorwa manda bahawe n'inama y'umutekano. Inkunga y'umuryango w'abibumbye izakomeza cyane cyane mu bikorwa byo kwimakaza amahoro arambye, kurinda abasivile no gushyira mu bikorwa impinduka z'ingenzi zigamije umutekano n'iterambere rirambye. Madame Bintou Keita yanagarutse ku byitezwe kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane guhera muri Mutarama, aho azajya mu nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano, inshingano ifatwa nk'ingenzi mu gushyigikira MONUSCO no gukomeza ubufatanye hagati y'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye, igihugu kibamo iyi misiyo n'abaturage. Yongeye ati hari byinshi bitegerejwe kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo guhera mu kwa mbere, ubwo izaba ifashe umwanya wayo mu nama y'umutekano kugira ngo ishobore gufasha byimbitse iyi misiyo imaze imyaka myinshi hano. Twavuze kandi ko ubufatanye bukenewe mu gushyira mu bikorwa amasezerano n'amahoro gikunzwe kuganirwaho. Ubutumwa bwanjye bwa nyuma mbugeza ku baturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo, murabayo kandi mukomere ibishoboka byose amahoro asagambe kugira ngo igihugu gitere imbere. Mbere biganiro MONUSCO yari yatangaje ko kuva kwa Madamu Bintou Keita Plutôt ntabwo Tracy Kaikwamba Bintou Keita ku mirimo ye byari biteganyijwe mu mpera z'Ugushyingo 2025, aho kuba muri Gashyantare 2026 ari icyemezo cye bwite nk'uko Radio Okapi yabitangaje. Inyandiko ivuga ko kuri ibi ntabwo hari pereza cyangwa igikorwa cya discipline
gikwiriye. Iyi nyandiko inibutsa ko umuryango w'abibumbye bunyendera ku buringanire n'ubwigenge mu mikorere yawo ndetse no mu mubano wawo n'ibihugu. Nyuma yo kuramo akaboko kwa Madamu Bintou Keita, ubuyobozi bwa MONUSCO buzajya buyoborwa n'abamwungirije bombi, umwe ushinzwe kurinda gukoresha ibikorwa, undi ushinzwe ubufatanye n'imirimo y'ubutabazi. Uburyo buzagenzura misiyo kugeza igihe umunyamabanga mukuru azashyirwaho undi muyobozi mushya nyine agasimbura uyu weguye mw'abantu mwe. Hanyuma rero reka nkubwire nti aha ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuyavuga siko kuyamara. Ni incamake kuri bimwe mu byakomeje kugenda bimenyekana cyangwa se kuri amwe mu makuru yakomeje kugenda amenyekana. Ngira ngo buri umwe uwo ari wese wicaye angaha arasaba gukurikirana akantu ku kandi ibikuye muri izi nyandiko. Ni incamake y'inyandiko ya Denis Mukwege ati amasezerano ya Washington na Doha ntacyo azashobora gukemura kuko yubakiye ku nyungu z'amahanga atitaye ku mibabaro y'abanyekongo. Ibi ni byavuzwe na Denis Mukwege mu itangazo yashyize hanze. Arongera ati u Rwanda rurakomeza gukorera 23 ku butaka bwa Kongo rutakuramo ingabo kandi bikaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Ati M23 banenze ku masezerano yo guhagarika imirwano, bongera gufata uduce bashyiraho ubutegetsi bw'igitugu n'ubwicanyi. Agira ati abanyekongo bari hagati y'amabuye abiri, leta ya Kongo idatanga ibisubizo bikwiye, u Rwanda rukoresha politike y'igitugu rugamije umutungo kamere wa Kongo. Nanone bata amasezerano ari gukorwa n'abaturage bayoboye cyangwa bagishinjwa inama kandi adafite umucyo. Ati nta ngamba zikomeye cyangwa igihe cyashyizweho cyo kubishyira mu bikorwa. Uduce twa Kivu turi kugaragara nk'utukoronijwe kubera ubuyobozi budakurikije amategeko bw'u Rwanda muri ako karere. Abashoramari b'amahanga bashaka mu y'agaciro barimo barushaho gutuma ibibazo bikomera kuko inyungu z'ubukungu zihabwa agaciro kurusha uburenganzira bwa muntu. Mukwege avuga ko amahoro ya nyayo ataboneka igihe umutekano, ubutabera n'ubwigenge bw'abaturage bitubahirizwa kandi ko abanyekongo bakwiriye guhaguruka bakisubiza agaciro n'uburenganzira bwabo. Yashoje agira ati abanyekongo, buri umwe ari wese, buri muturage wa Kongo uri kudukurikirana, ati bakwiye guhaguruka bakisubiza agaciro n'uburenganzira bwabo koko. Kandi izi nshingano cyangwa se iki kintu kizabona buri muturage w'umunyekongo mu gihe bo ku giti cyabo cyangwa se mu munyekongo buri ku giti cye, buri umwe ku giti cye azahaguruka akavuga ati ibi birakwiye ko mu by'ukuri duhaguruka tuganira n'uburenganzira bwacu n'igihugu cyacu. Ayo namwe mu makuru yakomeje kugenda asirikira, namwe mu makuru yakomeje kugenda caracana no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari y'ingenzi kandi kuri buri umwe ukurikirana ibiganiro n'amakuru byibanda kuri umutekano w'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Nizera ko mwanyuzwe ndetse mwabashe gukurikirana 5 kwa 5 ibyo twari turimo tubagezaho. Turaza gusubira mu masaha ari imbere rwose, masaha ari imbere aho tuza kuba tureba n'ibindi biraba bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se n'ibindi biraba bigezweho. Nge wumvaga kuri izi mikoro za Region Info, ndi Umutaramu Bosco. Iyi ni Region Info, kanda subscribe cyangwa se abone muri w'igifaransa, like, share imitima muri comments cyangwa se ibitekerezo cyangwa se inyunganizi. Ubundi nkubwire nti turaza gusubira mu masaha ari imbere turana n'ibindi bigezweho. Nasoza ngira nti ciao ciao, hasta la vista.